Allahu alazim. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komor, kwezi wandu zangu wa Mbajini, kwezi wa karibu nami wa Mbajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lele sheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola ikaondi honlalao imakatini zambao yanu sujini ngome, rehema na amani nazi mwendeleni. Watukufu kwezi nsuranti hutahaze samaha za hangu hosoni mwanyu, ukaya umizu watumu unu ntushinda na honda wakati na njia harumazerezo zinu ili ujari hashirishane hasibabu ya ukaya yezilera yezinji zirengwa ne mafundi watu wa dini na bonge la dhimu mria tilate mria sane mria unjilie ze fadhail yabonge heze taratibu hizo haina wakati mdiamba wanabaha dunjola la dhimuni njie shamdungu chondo angalia hondo balanga wonfundi ulo anlin mdunge oblige mdia mdunge au kaya izo ndizo ritahao ngaritu hunu rijari tume ya akhira hunu rijari tume ya akhira sha zinu hinu nziani banu hunu riviri nziani yabonge ekari elewa na henamna hiyo garjozi de ustamilihana sha ngasina sihunne banu haina wakati michwamba hava sando njo njia shantu parsa wakati kwezi watukufu ishanibi habanu ndongo nzima bahi kao haina wakati miumambiani kaujari shelezizane haukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambari shelezane bahu shelezizana yo hunufaisha wanduikao wa amini Allahu Subhanahu wa Ta'ala ebonge mimi ngamjiwazo mengoni mwa wanadamu ikaori amini Allahu Subhanahu wa Ta'ala na wanama wajikubali ya ukaya wa Waislamu yabo ngamuwawazo ya ukaya wa amini Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu mmonoranzi ngasinansi hunne banu tika ya video haruma ya story ya hangu au kaile yonde ki hangu izo njonambe nadi miuziti haruma story ikando sujet wandu waelewe izo njonambe ehindrini shamikanzi haye titri ya ukaya jau shami utia zenrongo wizo haruma ya story ya hangu mono titia conference de presse yakaufanywa Senegal ikao amfikiri ka vale yakahui preside ijuk amfikiri ya ukaya Maître Said El Arif tija jana hauba subuhi tirditi mchiniani mafoto ya husua na nyasi watu wa zeroho haruma historia hangu na kiki ya watu wa zeroho titia haruma historia hangu izo dezani behevana bantasivanu ni jeni detaye mbabi ani ni jeni nanuwe mbabi ni jeni benuwe mbabi rijeri eshelezi zane mbabi ya ukaya banu ngarifanya mbwana kaomi uzamba kadozinji sha wa ukweli mbwana inu si wandurilo harumwe mbwana ifaliki ya hatuka itinzima izo miuzamba nadi au kaya tidotoka mihwamba henamna inu manamiti hamando wasaya miti javanu ni jeni oblige mndu ya ukaya fanya ndongo fulani ya tojoshinda yazifanya au yakubali ndongo fulani ya tohanza yazikubali au kaya mimi ngamkubali ya ukaya hodi hoka bati mndu joshinda yani samize ya utoka yani fanya hizo ikao ndizo ya hamba hau ikao ndizo yeye anzao yabode namna bokoba ngu ntina ujua usamiza mndu ya tofanya hizo mimi na nzao hau yafanya hizo mimi na hamba abona bahano rulo harume tofauti au ka harumentia hatu rikubaliana ya ukayanga rendao harumanzia za daula ya haki alafu rikansi zitunga ani hamarengwe hamabea hau garjuhamba nsujua heli njuhamba mfikiri ndeheli lazima ikerambe mabea ikawa ya mabea yao tiyahanyisa bantu amjosana ni monise ni nrombabi ya mabea yao ngeni njie haruma Yesu ije swafi mana yodu mjo ushinda muelewe ndondondo ishanive havanu letasila leo amfikiri okaya ya kibinadamu zinudizo za lazima rijeri dofanya do hujari mweshele zizieni
rijeri mwelezeni ani haina fikra mndu ya idunga yambaka inu ndio ya kweli yapange lazima mndu ya je yaeleze zabari ndini bo mwanadamu ambukaya inu de ya kweli vaheola ya ambuka inu de ya ndrabu ngi lazima ya je yaeleze shaku mnduka na ujambe kana mjeri dunge no tijao ani yabo de ilaramba yo kayabo ngiyo hama mndu hatia wanahe haruma hindini guru weti halafungu wasindiho kartushi naraelewana vanu ngaranyisao fikra vanu ye majiji eujoka hamba midaba ndawe ulo yabo undungo eujoka hamba abudu ye daba ndawe ulo yabo undungo eujoka hamba Fatima ye daba ndawe ulo yabo undungo eujoka hamba mina ankili ndawe ulo yabo undungo eujoka hamba abudu ye nankili ndawe ulo yabo undungo eujoka hamba Fatima ye nankili ndawe ulo yabo undungo shamimi ntina ujua ni jijije na beuka yanga mina ankili haunga mina haki izo kazikiri izo kazambwa izo kazambwa mrubulia wala wanadamu ikao nda warongo zao wao ndo wajuka uhujije holi honde ila suje waja waeleze ushindi huwaeleza gwajo uelewa ya ukaya wale mwanadamu wala harumia ulaba vanina relewe kama ulaba ani umavu ankli stadiri zendongo ya kauza mbazila katina ujizi wa hao aninge mjinga wa hazo katuzirambua shabanu wabeseye siwele wanai vanu siwele wakaya katamba uedaba hezo ndongo zila vala nchomba ukawedaba mruha ure no na relewe esansi ya hemo wakaomba bahanu mru ya irumia vala nga mabukaya zendongo zila ngawe mjinga wa hazo kujazele wa kujazone sahena mnaikao ndo ya stahiki ibonge amjusana ni moniseni mabea maneta yanu kawe mabea yanu yomane tianshi ngabo mwananyasi barufu kaunga mumjuao ngabo Amir Mirali ngabo mjuao ngabo Nurudini Mbaye ngabo Bolto ngabo Fahardin ngabo Yunus Saadi ngabo Alim Samilio ngabo Eder ngabo Elarif Saad pour ne citer que ces gens-là wanadamu wanu mimi tiwaenshi yo grupu nyindwaji ngabo Muhafidh ngewazima ne grupu yenu ngabo grupu ya vili ya grupu ya vili tainu ngabo Kiki ngabo Msaidie ngabo Belu ngabo Shehitwa Shahau koparwa azali no wananya wadunga yabo yo grupu ya vili ngabo grupu ya Raru ngabo Munyibaraka ngabo Mzimba ngabo Salimu Isa ngabo Nurudini Buruhani ngabo no wananya wadunga yabo yo grupu ya Raru ngabo Yusufu Muhammad Bwana ngabo Mahamudu ngabo Saide Larifu ngabo Oindo ngabo Baruani iyo grupu ya saya ya dunga yabo ani yabo ekawa Komori mrambushiwa timhantizani mafunvu ya wanadamu wane ani ya wanru wane wao narisfanye wao wanadamu wane amfikiri ukaya harumai mbwana ya hatuinu wanadamu wao kwa watisa wao wane wanadamu na wavumbu wabala harumai mbwana ya hatuinu ekanga rijao harumai mbwana inu rijera mbendrongo rijeri wanilie ndongo rijeri wanilie fikra amfikiri ya ukaya ze grupu zila kwa tisawa karna ujuari watie haruma wizani uzima yonde heli mimi naelewa tielewa ya ukaya karabanga ranzo daula ya haki rikubaliana ya ukaya kweli ngaranzo daula ya haki ngarielewa ya tafsiri ya daula ya haki yabweka ngarielewa ya tafsiri ya daula ya haki yabo wanadamu wala karna uparujuari watie haruma wizani uzima ya kikweli ya kikawaida mamfikiri kainunde taratibu ya lazimu ridofanya sha tindo ujavanu jenabe ya ukaya Abdalla Abdu Hasani harenge wandu mateka hawo hajijau no sijau Abdalla Abdu Hasani ngutoze fikra zahe heli yeye yaelewawe yembana wangu mimi usufa ngamtoze fikra zangu heli mimi nielewa yembana yabazibakisha nyinyi maraia mridungao yenga mdungao ze fikra za usufa haunga mdungao ze fikra za Abdalla Abdu Hasani vanu heli mimi usufa njohamba kabanu bwa Abdalla kujanula yonde heli bokoba ya Abdalla kujona dia yoko ya vanu bwa usufa baho kujanula ntina ujua ni oblige Abdalla ya tukubali ye fikre ya hangu jeheli bokonga mambo ya ukaya Abdalla kati oblige yani oblige ndunge ye fikre ya he yabeza bakisha yabo hindi de maraia do hujantekeleze ye fikire ya hangu
Imaraia wandunge shaketina mana ni sible Abdala ntuone emba faida mimi niona yabo ntuone emba faida ya miujan sible Barufu ntuone emba faida ya miujan sible Fahardini ntuone emba faida ya miujan ni sible Bolto ntuona hata ntuona emba faida ya miujan sible Yunusa Saadi wala wanama abamtofumbwa wala ikao miukanda nao harumaze mbwana zinu ntuona hata faida eka Bolto hajato we fikire yahe sionuka no ye fikre ya Bolto inu ketulo lana ne hangu eza lazimu nifanye hindi njeneleze ya hangu c'est tout iyo ndi lazimu parce que banu ngatfanyo mbwana ya hoa Komori banu wanadamu wa tsaondo wa Komori wanda wana bangari wa wanili yao ngamwashilo mabana kanza nje sikanza nje uhusu enamna ikao ndo raona makati ya mwisho yanu riwonao Said El Arifu mwanama Said El Arifu mtukufu amjiviwa mana tiono Abobu hafanya video hahuvumbua tiono Bolto hafanya video hahuvumbua alhamdulillah shukra ngari shukuri yao zilando go muhimu yo sonti pia kabati mdu tushukria ze effort za Said El Arifu yazifanyao riziwonao sonti pia ikao hata mimi harumabango ela forum la Hefron basi wakaufanywa proposition ya ukaya enge redotsa hamwanada murimtendeze hunu Faransa hunu bahi titia abana titiana Said El Arifu mana waonga muono harumazitendwa waonga muono harumazitendwa ntsina udwa uhiba haki za mndu walakin umbabahana kanzani rejei umbabahanu wahele suala la kiki hauka kiki habasa harende haudowo na banu rambanga ritsa hauda ulaya haki bwa Komori mintina hamba ya kiki ya tikeli dwer ntina hamba ya kiki ya titendeziwa haruma ze seni international hau ntujua hindini wa Komori wajukanza wamtendeze izo problemi za hao ntina wazia shamima mwenjoeleza zabari hindini nambanga mtahudaula ya haki halafu namba ya ntuta haniones kiki harumaze seni vaho wewe nto unambie zabari ndini wanzo uone kiki harumaze seni shauti je unambia ya ukaya bano minywe mbwana banunga msiso no yabo ntuminya yembwana bano mbwana yanuma kalma inu pedagogy inu namna ya kueleza wa Komori hata waelewe mndu kwezi watukufu kabasi mwanadamu mimi ngamsikitiho sena thumma ngamsikitiho kaya Said El Arifu habasa harendeha avocat international izo ndezekweli na abo karamba avocat yabo mndu wanilio haki mndu wanilio sharia mndu wanilio sharia mndu wanilio wanadamu wadhulumlwa zemali zao wanadamu watolwa roho zao wanadamu wasasaniwa wanadamu wa hoho ya makalma yao watujue wayatekeleza yonde droit halafu ekanga si harumaye droit ngasi harumaye haki rambanga ritsaho daula ya haki ekasisi ekamru hamandami hawe tambauka ya mimi ngamuaidi ye fikra ya Abdalla ya Abdou Hassani uhusukiki katambanga muaidi ce n'est pas pour rien izo mtutozamba henamna inu kitoto na minti moto ngamina mahaminji mtuzamba baikwa unrudu hazila zimwiki yankilea hangu ipunguza shanga mjojeleza vanu halafu nyinyi bwa Komori nyido mjuhamba ukaya mimi ni aidi uye fikra ya Abdalla Abdou Hassani uhususkiki mindele daba hauye utui aidi ndele daba mamjojeleza sabari ndinini aidiu halafu yabo zimbakia ni nyinyi watukufu mnidungao nyinyi ndo mjuhangalia ele dabando mwe endami uaidie fikra mana ngarendo malada rirendo wajinga rirendo zinyama rirendo wanadamu tihindu na yo hatwari ukanga mfikiri kativumbua mabea menji yabo ikaongwa suteti waono wakausutene fikra yinu ya Husu Abdalla Abdou Hassani na kikize Amir Mirali wao ze Barufu ze waozonti pia yabo ntujivumbua mimi vieko
shanda wala majeni ika majeni hamada wao rambauka wao wakati yonde avenir halafu mndu hatujaya warende malaba ya warende zinyama ya warende wanadamu tindu no afikirika hizo tinde namna lazimu mbia jaeleze ya ukaya no wala mirmiralinga wena tor o hambaka ngo sutene ya fikira ya Abdul Hassani la usukiki no wala bolto nga wena tor no wala barufu nga wena tor pourquoi hasibabu jao hiyo de namna mbia kueleza hiyo de namna ya lazimu hamade namna menjo jeleza banu parce que mimi eleza sabari ndini na sutene ya fikra ya Abdul Hassani usukiki amtujeleza maana tsamba mimi tsabanga mtao etat de droit mimi zebioza hangura ntina nje harume bwana inu tsambanga mtao etat de droit namnabi wanadamu wa ulo wa hafa surtout ya bamrongo sometra elarifu hususan wanadamu wa ulo wa hafa ce sont des citoyens simples ani wala wanadamu wakawana wajiwana halafu wajiwa wa hafa aukaya ekabanu wanadamu wajiwa wahafa mfano jojua rambe kaya ngari negligeo rilinde ikawa wanduze famingo hata hondi wafanye mahakama ikangwa wanzao ikakwa tuwanza sha wandu wakawa ulo wane eta daila eta mimi na baukaya ngamtsaho eta de droit wakomori na mnisuive na mundunge banatima bianika mimi hujatseleza za tongesa vanu wanadamu wanu ulo wahafa waiti ndami abudu tinena wawa waiti saidi tinea wawa waiti Fatima halafu joka hamba ukaya rendera kenti rilinde owenyi wende wa shitaki no wanu wa ulo wane eta na vanu ya eta hiyo ndiyo mda kwenda shitaki bumana maulo na ankili rahanami ya zoveya buwana ma mlo na ankili rahanami za zoveya namtafadhali ba vanu yoti haibu eka mdunge na rongo ya chusi rambua eka mruhambilo ya ukaya mdunge na rongo ya lo mjinga wa hazo izo mihuzamba vanu kado zinji bani hizo di problemu iritabishao miminga mtota haya ukaya wanenda na soma medicine yabo miminga mjue namna ya ufanya agriculture mimam mtota haya ukaya wanenda na soma namna ya ulozi yabo miminga mtojue namna ya politiki no haina mpanrongo yo mrusoma zenrongo wando wishia ukawonge na doktora nge na jaunge na maîtrise nge na degi nge na ntujwa ndini izo shahaizo yeye yasoma yabo ngabo izo yatusoma ngabo ilambabi ikao si ujari rondo wabonze si hujari rondo wana wala wasoma yabo kwezi bo watukufu tikanza njeni mweneseni ya ukaya ngabo vanu ngabo tafauti hamade namna na sitema zina yanu na unisaze grupu zinu kuna unambia ya ukaya sheitendwa komori manza ya jo ushifanya harumaye mbwena inu ye error komori manza ya jo uifanya harumaye mbwena inu ngiyo sawa ne error ya mwinyi baraka ya jo uifanya haungiyo sawa ne error ya kiki ya jo uifanya no izo ndongo za tofauti izo ndongo mbili za tofauti hapo tikanza nende ndao tikanza ni wasuli ya ukaya kuna ujua bo mwanadamu mkomori wambangu nzo daula ya haki urenge Abdul Hassani na kiki watie haruma wizani kuna ujua Abdul Hassani mndu hindi haparo ruma yezindai haparo rengavo mana hindi haruma yenti ngomreproche na ndongo hindi yabo ikatamba Abdul Hassani yabo ti Abdul Hassani mwili yabo ndami yabo komori manza yabo muhafidhu yabo barufu yabo ainsi de suite ndeletengwe yabo bolto yabo fahardini yabo ani ndeletengwe ilo lonti pia ani mwana mkomori gujuka urireproche na ndongo hindi harumaz eze ndongo za henti mwana mkomori ile grupu yinu ya mwinyi baraka na mzimba na no wananya gujuka uwareproche ndongo hindi bien sûr ngawe na ndongo za uwareproche ngawena bo mwana mkomori yekiki na belu na fulani bo mwana mkomori engawena ndongo hindi za uwareproche ngawena ndongo za uwareproche izo ndese kweli yapole wenu kuna ujua hauka mna ujua bo wanadamu mwabanga mtsahau daula ya haki
mwabanga mtsahau daula ya haki na mrejei mwendema wane historia yangu hili nanzia umbabahanu na njia harume historia yangu izo na hamba harume historia yangu ya ukaya kiki rekande kistaarabu amwelezo yonde heli mimi naele washeleye vanutamba mitika ujanieleze iza chongesa namba kiki katina plus harume Komori kafadhalika huduenda yeri represente harumanti zabarindi kiki ikangarielewa nao ukweli ikarambangaritsa hau daula ya haki ikarambangaritsa hau daula ya haki bwa tukufu na tafadhali haukaya kikawaida kikiwa hakaustahiki ikenge huzimu ikakati huzimu ikanti wanwarumia sharia wanwafanya daula ya haki ikaulazimu kikiwa inge huzimu ikakiki kati huzimu ilazimu ikenge pirizo avi resharia shashimanga resharia shakisilamu ya bomru ikawa istahiki kenge huzimu hawi istahiki kenge pirizo avi nchuo na taratibu ya ukaya ya lazimu ya kiharumaseni za politiki tibahi ya dodungwana na wanrikao wasomo sharia wajua ya ukaya yengebanu entia hatuikana sharia ikaurumilwa sharia she mwanadamu wa ikaustahiki kenge huzimu hawi ikaustahiki kenge mwanadamu wa inge pirizo avi doku msuelewa wando ulivando ni Mwenyezi Mungu na tafadhali wando ulivando ni Mwenyezi Mungu ritafautishe na rido tafautisha na rikubaliane ya ukayaze ndongo karituzi jua karituzi rambua yawe karituzi jua karituzi rambua mdu kubali shawandu kwa jawataha wandu wanjie walapizo wananyao hau wabwenye wananyao hau wadharau wananyao wakati kao gejom parihania ya ukaya zila fikra ikao mdo unidharau sha zilande za kweli zilande zilona za dunganzia sha hizo wewe uwaniao hizo hutataza mimi ntuzirambua iyo ndemana mimi ndungo hamba ya ukaya harume daula ya haki inu habanu haina mdunge na isho ya roshe habanu shati ukaya ngutaho yentiba ke sharia ti ukaya ngutaho yentiba rumilwa sharia haukaya ntu amini ya ukaya mruikao ngwanzo yentiba rumilwa sharia gujorenga wala manadamu ikao ndo ya minyaye sharia shahenti halafu hari ya jea mtendeze ndo ndo ya waniye yenti no me franchement uo wana wa daula ya haki wana wahari ngota hao daula ya haki ngwarengao wala ya fisidisha ya daula ya towaze sharia za henti ze cour constitutionnelle ya sheikao shasha ukontrole ya budget izo zonti pia ya towaze roho za ho wana wa Komori zonti pia halafu hari uo de ujua tendeziwa ya rengo ya tendeziwa haruma yenti ya dobadu wa honda haruma marengo ya dunia ze Addis Abeba ze Senegali halafu yende represente yenti halafu ya bwe ekale woti jatamba ukaya ya bo Salimu Isa na Burhani Hamidu na fundi wangu Abdul Soifu na Mwinyi Baraka timwambia ni ukanganyi makomplice yabonga mjohamba ya ukaya ngari mtoa woni harume mbwana parce que bando bahanu ba le problème bando mkaya bonyonti pia ngamjua ukaya tifanya listi yo Mwinyi Baraka na Mzimba na Salimu Isa nyinyi kamtisa wana kiki quelque soit ze défaut jo parhana kenga nyinyi zo shaka zijalingana neza kiki kazijalingana neza kiki izo nyinyi ngamzirambu wao halafeka kweli nyinyi wandu ikao ngamfikiri uyensi wolande mndu ya lazimu mumrenge mumteleze harumeseni ibanu Mwinyi Baraka ndo ulivando ni Mwenyezi Mungu Mwinyi Baraka yesente ukahuichunga sababu hindi wakomori na mkera zireshelezizane amuziso Mwinyi Baraka yesente hakahuichunga sababu hindi Mwinyi Baraka hakautunga sente za bari tindabo kiki ya mbuhaze voti za 2019 ewoti kiki tinde ya zirenga ewoti ndo atonge sa yembana inu ilomanu hata haba sa tikiki he problem ya heze voti hizo wandu waka ujawende hata wanjia harumazenzi za ukaya wananyasi wandi soralo azitwa we ulo we hifa wakiki halafu Mwinyi Baraka ngoko yabo wabekango waniyo yensi ubulie kiki ndo yatende harumazeseni international
Burhani Hamidu ngoko ya wabeka yangu wanio yenti halafu wabe urenge kiki ndo umtendeze manara bila ukaya hari wala nyinyi ndo ma mtungua yode heli wanrohanyi wa Jovan wajawe rambia yabonyi maadui rahanaye yabonyi maadui rahana azali izo ndizo ritungo ujarime remambia ni ya ukaya kamna ujua mdenge mwanadamu ya tustahiki ya existe wala kejaka ustahiki engeri kananti ilo na sharia kejaka ustahiki ya existe kiki na azali ne gouvernement ya azali pia ye gouvernement ya azali enge bala rikananti nyushio watangazaji wahatu uja warivumulia hindi uja warivumulia zemali zarengwa ne ministri wa education ne ministri wa santé ne directeur wa hydrocarburi ne directeur wa jau ne ezilangwa juarambie zabari zilangwa juarambie wari hashirishe vahe ye mahakama wende wabue anketi yonde heli riko uona vala watangazaji walango wajua wambe vahe mahakama yende yabue anketi yaweka ndo tahari tanabahi owanruwa he gouvernement ya azali wanti pia wanuwa mbikau kauladhimika hapa ngwaishiliwao ne mahakama hezi la zitendwa za peu ijo hambilo ya mbishi hao ya ukaya ngwazifanya haruma yenti haruma sirikali ya azali yabo wando ukababu wando ulibandu ni Mwenyezi Mungu wanu tindu wanadamu mjoka uja mjemdora mbia ya ukaya ngasina rendera dofanya collaboration ya hatunda sinao wanu ikao kejaladhimu ranzi wa existe wanu kejaladhimu waishi engeri kananti ilona sharia engeri kananti irumilo sharia re sharia shashizungu re sharia shakiislamu re sharia shashizungu re sharia shakiislamu na turenga mfano ntiti hunurilio yeko mwari sisi ngarudunga mfano wamba wahi Faransa sisi omwendo hatu pia nde Faransa neleze ye waziri ministri de l'intérieur ya jofanya yezi tendwa zila hauhadhwaniwa ya ukaya hafanya zitendwa zila ya joji hundavonze namna inu ya dojenda ya jitembele ya bahibwo ya jedwa mba ukaya hende hapo ze kandidaturi ya election presidentielle havalidewa ya kandidaturi yae ni Cour suprême. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ngena mtafadhali ni wananyasi mlo Ulaya mabanga msahauda Ulaya haki muhimilia we ukaya kweli kiki weyi mwanadamu ya ladhimu ya tende ya riwanilie no kikike jaladhimu ya existe eka ndongo za kisharia amzambondo eka ulaba wi eka ujinga wi izo ndongo zindwaji parce que izo ndezifanyiwao wanadamu wao wamba ukaya kwa tuta sharia shangwa wendao harumaze voti parce que wao kwa tuta sharia izo ndizo rilo juma mwambia ni izo ndizo rilo juma umwelezani ya ukaya wanadamu hamada wao yabo kartuanyisa fikra nzima yabo ekale wewe mwanama na suppose habasa mimi usufa watukufu tija haini wakati na njia banu ni rongo wao samba ya ukaya banu nyinyi wandu mabaka mtwenda harumaze voti kamtina rongo mafanya banu nyinyi wandu mwenda harumaze voti kamtina rongo mafanya na mshele kalma helina hamba ndanyi mwambaka mtuta havoti kamtina mafanya ndanyi mwenda harumaze voti kamtina mafanya yabonga mwishewe makalima yao yoma ile inatekeleza harumaze grupu hizo zombili gamfikiri ka nyinyi wa Komori nyoti pia isho shikomori yabo ça veut dire que mimi ntina upande nlio ikatsamba ndanyi yabo ntina nlio manabo ilazimu upake upande udima na mbenda sisi rambaka tutsaha rende haruma voti zandrabo nyinyi mwambanga mwendao haruma voti zandrabo yabondo na jonesa upande nlio sheka samba ndanyi yabo mimi ntina upande nlio banunga mwanawe makalima yanu ani yao dia dungo urishangaza siwa saya ya ukaya ambese banu wanadamu wanu kwa tu jifikiria heliwa towe makalima yo mi uzamba banu kaduzinji ya ukabane communication inu timba hindu bahi inu mndu itunda parce que banu kuturu ngoza mduka tujaba ni arongoze malaba mdungu jarongoze wanadamu walona ankili hauba ishe mdungu warendo malaba shala alla ya kikawaida woti malaba ebenge mtutsahani kemle
mtoka utaha njeni mnanulia ni bwa Komori maana muhimu wangu danyi wa Komori nyinyi ndo ni mrengaoni matemwe shabanu mimi ntushindana da mina mru fulani hau mru fulani moi je m'en fous de personne izo mi uzamba kado zinju kaimba na ino mimi ngamu iwano hamiche na izo ti kweli mimi tinde iwano hamiche sha mimi ngamu ikonsidere yo kaya ngamu iwano hamiche eka barufu ha devie c'est son problème eka bela doasani ha devie c'est son problème yoti amferi hangu ke janle za hashiri yabo mimi bona banga mwanwe mbwana da mina dala nga mwanwe mbwana da mina barufu nga mwanwe mbwana da mina Yunus Saadi nga mwanwe mbwana da mina Dr. Halidi halafu tiono ya uka Dr. Halidi ha devie yabo mimi je m'en fous c'est son problème ntina ushindani msamize hamvu yabo ilazimu mimi ni hunde solution ya ufanya shantina udotombolizia Dr. Halidi yeshaya amumtombolizo yeshaya zabari ndiko Dr. Halidi yetimruma wa hangu jeheli boko mimi timruma wa izo ni zori kohamba yeye timruma wa hangu kati oblige Dr. Halidi yadungeze fikra zangu jeheli boko mimi nti oblige ndungeze fikra zahe no mais zinundongo wenyangu za lazimu rielewane eka kweli vraiment sisi ngaranzao yembana eka kweli ngaranzao daula ya haki shayo kweli haina mdu ngenda hizo ya waniliao mimi henamna mimi naelewa sielewa ukayapanu zinundrabo sonti pia kartine fikra ya ukayanga ranzo daula ya haki sha haina mdu ngenda isho ikao haroshe ya je wanilie harumazembana zinu ibenge watukufu gamjohu ni samihi banja kanzani kemle ni parewa na maridungo henda place de la République ze dimanche mana 2000 la timambiani ya ukayakarja kaushkarja shindara henda ho wafati lewenu insha Allah garjoji hunda place de la République yonde mana nakaubezara kaninjie banu manaze nongo zinu zibiri ngasina muda njashindana wahina njia abangeika obligé mananga mono video zinji ze circuler harumaze réseaux sociaux toujours ngasungo vumbua agwa na kiki halafu nambie wanadamu ikao wambasi sinde malaba siradunga ye fikra ya agwa hosoni mwa kiki rimwambie ukaya rikubali wo ulaba wa hatu wo ulaba uo riukubali a 90% haurambe a 100% rikubali wo ulaba wa hatu ukaya kiki wala hastahiki ikenge prizo hau ikenge hokaburini holi honde zitendwa za peu ya zifanya harumayenti ekaramba eta ekahamba daula ekahukubali kama nisho wewe bu mwanadamu waniliao daula sha kutuanilia hirishaezi kutuanilia nikulwa mkate kutuanilia mwanadamu ya hunde wizara au ya hunde jau ya je husaidie ye familiali yao shangu wanilio yenti yabo kikiwa lati mdu wa utendea yenti ukawila ikastahiki kenge pirizo hau ikastahiki ke hahimisi wapoto hafumwa wala timru wa ubakisha haruma bangu ela siasa ezitendwa yazifanya zonti pia yora nzinde sharia shashizungu hate sharia shakiislamu abangenga mjona mbia ukayangi nyinyi nganyinya sharia shindo jina shanyu sheikande sharia shashizungu ne sharia shakiislamu yezitendwa zakiki ne gouvernement ya azali yonti pia yafanya zila zitendwa za sahi kwa wanadamu wala wahimisi wapoto hauwowo wafungwa pirizo dahari iso ndeze kweli nyinyi mtona nyinyi wanyi mwono video za circule wananti wa mwisho wanu osuku faiswali na mutu na wala mrojina wala waulo ndo via fanya conference de presse tikiki ina belu yewa uhindi na yonga mchoka ile ya lazima yafanye procureur ambese na prefet la ambese yamfikiri enamna riko uona hunu ya huo procureur na prefet shamono kiki quelques minutes après nezenzerongo fanyishia haja kana fei na stilo hadetaye pia enamna yesani yabira kwisi bani zabari hindi ni mtahoni samahani sisi rikubali wa ulaba ekawa ulaba duo riukubali a 100% gasi a 200% gasi a 200% ya fikra ya Abdallah Abdou Hassan ya ukaya kikino katina place haruma ya seni politiki ya Komori katina place ekanga ribunga onzia za sharia
shaye kangari dunga onzia za hanza mdu nafsia za ukayambe seye wei hahana mvuu wei hahana ushababi wei gujoka ushinda ndiato zabari ndinya tumto wanengu tsaho yezi banuki kikatutsa yezi ingu tiyo kandidaturi ya rende za urais banuki ya joshinda ya mto we manato mto waini ya renge yezi yeyende ya kahonda ninde ine ya kauruma ninde zabari ndinya tumto zabari ndinya to humtowa zabari ndinya nzo ya jere sisi rim epole zabari yao masuala ya mwanadamu ikao ya hatu sisi ritona ankili rijuzi sao ya ukazabari ndini kiki nyinyi mumnika ye puane zemvu ya to uzifanya chaya tahawe sisi ya jeri mate halafundo sisi rimrenge rimtendeze ridiwa za izo ya rirenda zonti pia no kiki katina place harumese ni politiki ya Komori bo watukufu kajamba kana hoenda paske ENC ndehelio yabo hiyo ndizo mjuhamba msaidie maudu yekaroha hajanga mjamba kaya no vanwi lazima ribulie msaidie manabo haja harangaria no yote namna ya daula ya haki. Daula ya haki kuna ujua urenge mdu ya towa roho uje wambe ukaya humsamihi yardi tena ya doti ya kandidaturi yardi tena ya ke lideri politiki keina ukiri yabo yote daula ya haki yabo yo daula ya ufujari yabo bo mwanadamu ngolelo daula ya ufujari yote daula ya haki wando ulivondo ni Mwenyezi Mungu kamtafadhali wando ulivondo ni Mwenyezi Mungu hauna mje mweleze wa Komori ya kinyume ya zinune hambabana paske bani hizo ndizo mimi niko hanza mnduna je yaeleze ukazabari ndini wewe wanzori tendeze kiki na wengo juo ya ukayaye zitendwa zi ranzinde ze voti za ndabu ranzinde ze sharia mshinzi ranzinde wandu waungulwe mihono ranzinde wandu watolwa zeroho zerongo hizo zonti pia uo kikindi ya zi epole ranzi Abdallah Mohamed Sambi akatula pirizo uende sekretari ya kana kiki wahe ministeri de l'intérieur wende yafanya zerongo hizo pia yafunga guverneri Mzuani yafunga na rais Sambi izo zonti pia ngamzijuao izo zonti pia ngamzijuao halafu yabo ndo amadizo yabo waru ngojodo jua wenda we kaharme serikali werendambi shaye kawa roha harme serikali wajamba ukayaba nusisinga sindanyi yabo basi ribadi waza izo basi ripuzi rirenti bangaranzo masula hangarado no katuta masula maana ya utini masula hasiwa saya ritahao sisi ngaritaho masula hasha mwanadamu yabu hukumlwa yaonde masula hamana uo Mwenyezi Mungu nde ya hamba ya ujurenda nai Mwenyezi Mungu hatowa mahakama ya ukaila dunia hukumlwa haruma za sharia za internationali za he dunia ngabo ze artikli za ruhusu ya ukaya mwanadamu yafanya ndongo fulani lazima ya hukumlwa heli fulani kafadhalika mruwa wamba ministri hau direktori hau sekretari hau raisi hau guverneri izo zonti pia ngizo haruma za sharia izo ndizo ranzo zidorumilwa halafu abando babahanu mimi ntuelewa ukaya metra elarifu neleze ya ukaya engeba nurikana sharia yekikiwa hajokange mruhindi hapasa engerikana sharia wewe nde avoka wendo wede ilia wandu yebanu wewe kutushinda waona mbadali ya ukaya lazima udailie yenti yao haruma domenio vanu mimi njamba ukayawe wendo wampara ujaiho mananga wandu wandu jina mboka wendo wampara sha wewe lazima wandu waishi mbabi makalima yao wendo ukweli ukayazendongozila kutuzijua mwando hau kutuzijua mwiso sheika hudaza yabo wandu gojo siwasaya garjoele wakaizo kweli izo garjoele wakaizo kweli ngawe buhari na wewe utidiwa ze ukayazitendwa zranzinde ze ntujua asizi neze jau huka hukontribue zenongo hizo na makalima mai wakawaya tekeleze makati yao mwanama Saide Larif shahufanya kinaume hujaharuma ze rezo sosio zinu hujautahasamaha huonisa ukayaze nongo zila ngo tabiho wazifanya sisi wananyuho rijibiwa riwahiri rihunjiri njia randisowonesa zila njema zaho changorudi haba sauja urirengeye kiki umtendeze ho usoni udwenda wakati dawene en plus ezantabisha hakuhu de la kalima wewe walitowa harumo wananyuho wa pan-africaine na wengo jua ye objectif ya hema pan-africaine ya ukayando elimine wanadamu wala tindo utoka wa elimine wafe shawa watowe harumaze seni politiki wa watowe harumaze seni politiki
halafungo jo upresente kiki ya ukaya walande opposa mkomori unde urepresente oe komori harumema opposition un tueur un criminel na wewe wendo akaufanya ze hindinizo mtujwa mramba hindinia shizungu wendo akaufanya makaratasi yao waya depose harumaze onjezo ntipia ye krimu kiki ya ifanya na bajembia jambe ya contraire parce que vanu inunde problème nyuso do tsama bekaya vanu walangu yengola vanu walangu siso no sisi ngaramba usekweli haubala zila ndrabo bala zila makaudorambia ya ukayamfanya ze ntujwa hindini mzibe harumaze sen ulando wakati wando tindo wakati wakiki ya lo ministre de l'intérieur ila tinda haba ya tijimana wa mradabi aliyo ilando wakati wakiki yaka ministre de l'intérieur do mafanya ze ya mashitaka yao yonti pia harumaze onjeza he dunia mwanama Said El-Arifu ilado wakati wakiki kwende hushitakia mru ya ukayashi nuti hindu wayi krimineli wayi jau bahata wewe haufanyilia wa ukrim wadaani hamfanyilia ukrim hahutowa harumayensi hau exile dawono wananyuho halafu juzingo mmalio ndi wampresente wamekawainde opoza wa azali ngu opoze hindi na azali na izo azali yafanya izo yende atofanya ndai naye izo yende atopanga ndai naye wakaufanya no trop c'est trop ngamodona ukazavani watukufu ngamjon samihi mbabahani joka yati hezaleji chanto kauta hanje ni kalme wanama riwana wombwana wazima riwana wombwana ya haki watafadhali wado kontrole wado bimisa mbabe makalma ya hawe kangu watu wazo ohanyanyi ukaya owandu wasaidia wa fikra ya Abdallah Hassani ndasi tena mengoni mwami mimi njaparo jitataza mimi tihankulia le fikra ya shababi mkombozi ya manzo ni kombowe yenti mimi mengoni mwasaidia wa fikra ya Abdallah Hassani Abdallah Abdu Hassani ya ukaya kiki kajastahiki yake harume marengo ya siasa ya Komori holihonde zitendwa zi yafanya ikomori hastahiki ya ulawa au hastahiki ya kepirizo avi. Hiyo ndio namna ya heze sharia za kidunia na heze sharia za kimnyezi Mungu. Ebonge heze taratibu hizo. Eka ulaba yapo sisiri asume ulaba wa hatu. Kabati hata mbatabu itoka yonti. Sha eke ya kili ndo ukayari wabulie. Sisi wasaya karjaile wahe namna hiyo. Na si kartu oblige mru ya kendasi no. Kartu oblige ngamjo jua udungeli nyihani shana mkubali bame problem da mtu ukubali mtugodo ambaka ya dawala wa ndaharumaze voti no mnamombeke ndasire ndaharumaze voti yabano ujiro ulo yabo indi boko hizo de fikra nyinyi mwi adore mwi appreciate yabo ndanyi na mjikubali mkeba zinada nyinyao shamtisa hemjito yabo ngamjito waoje yabo kanga manzo mjito yabo mndende hawana fiki hauka mnafiki ndio uti droite uti gauche. Voilà, ils ont des écoles. Mnafiki nduo de uti droite uti gauche. Suwanga nyindasi ngariwanina we sharia shahenti wake sharia harumenti suwaka mtindasi ngamdunga wo wenda haruma zevoti mdofanya ndongo zitodunga na sharia wo ujinga ya ukayale wo manadamu ngojo unikubali ya ukayambo do haruma voti zitona za tudunga sharia shahwende hubo wango sa sharia habasa shahindi na wewe hukubali kango do haruma voti zitona sharia yabo kwezi mda ulibarani Mwenyezi Mungu yabo ya kilingio ndaba watukufu ngarjwenda na ukazavanu rimbushirieni tumu ya njema ya kheri nimpareni nyuanama mlohoma lahoni ya ukaya insha Allah 14h place de la République insha Allah 14h place de la République 14h place de la République mpaka daula ya haki Komori mpaka daula ya haki Komori mpaka daula ya haki Komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.